Горан Пајич, ваша книга, телохранител на Слободан Милошевиќ. Познат во македонската јавност, бидејќи изнесовте детали од она средба на Киро Глигоров Милошевиќ, која е еден ден пред атентатот на Киро Глигоров 95-та година. Шокантни детали, дел на македонската јавност ги слушна или ги прочита преку порталите кои презема дел од вашите интервјуа тука за белградските медиуми, без разлика дали за државни телевизии, национални телевизии, за YouTube емисии. Што точно знаете за средбата на Милошевиќ и на Киро Глигоров? Што не сте кажале, што можеме да кажеме за македонската публика? Dobar dan, hvala na pozivu. Evo ovako, Kiro Gligorov i Slobodan Milošević su bili u vrlo korektnim odnosima. Sve vreme, bez obzira što je nekada bivša Jugoslovenska republika Makedonija, kako su je zvali, odvojila se i postala samostalna, ali su bili vrlo korektnim odnosima. Međutim, Slobodan Milošević cijelo vreme, znači cijelo vreme Kiro Gligorov i Slobodan Milošević imaju korektni odnosi. Imaju, da, izuzetno korektni odnosi i vrlo često su i čuli. Pa nemojte samo zaboraviti period sankcija prema Srbiji, da je Makedonija nam tu zdušno pomagala, što kaže, u svemu. Mi smo otvarali naše predstavništvo kompanije dole, što kaže, da bi mogli da se funkcioniše. Prema tome, bila je saradnja vrlo korektna. Znači, na ono prašanje, vi bevte ili del na obezbedovanju na Slobodan Milošević? Da, bili smo, ja sam radio u upravi za obezbeđenje predsjednika tada Republike Srbije prvo, pa predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Vo koji period ste vi 91. do 2001. do trenutka hapšenja Slobodana Miloševića. Znači, ključните 10 godini od karijerata na Slobodan Milošević, vi ste bili del na njegovo obezbedovanje? Pa, karijera njegova je počela 2-3 godine pre toga, ali ajde da kažemo taj neki period dok je bio predsjednik Republike Srbije i predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Ке се вратам на Киро Глигоров, сам тука едно прашање. Се говореше Слободан Милошевиќ дека е голем банкар. Значи тој има две функции. Обавоно бил генерален директор на Беобанка и бил генерален директор на Техногаз. На тие функции го заменува Бошко Костич, ако не се лажам. Бошко Костич подоцна стана генерален директор на Англо-Југославбанка. Тоа е школа на Борка Вучич. Во Англо-Југославбанка Македонија во времето на поранешниот гувернер Борко Становски ги чува своите девизни резерви. Но поентата е нешто сосема друго. Вела дека Милошевиќ бил одличен банкар и дека имал пријателство со таа структура на Рокфелер, дека тие го носат на власт во Србија 80-те години и така натаму. И како одеднаш станува од американски антиамерикански човек. Pa to je sad relativno pitanje, što kaže ono, mislim, da li je američki ili nije američki čovjek. Mislim, ja kažem da nije američki čovjek, što se i pokazalo da nije američki čovjek. Suština je da je on svoj posao znao da radi odlično. Što se tiče bankarstva, kad pominjate, taj period neki njegov ne poznajem toliko, jer nismo radili u tom periodu, ali na osnovu onoga što smo mogli da vidimo, čujemo, poenta svega, živeo je jedan period u Americi, znači vodio je tu banku i sve to još kako treba, a poenta je u tome da je on uspeo da dokući u stvari kako ti Amerikanci funkcionišu, kako razmišljaju. A normalno i uz pomoć Borke Vučić i drugih saradnika, kada je ovdje postao predsjednik prvo Republike Srbije, a kasnije predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, pokušao je da nađe neki model saradnje, međutim ta saradnja s Amerikancima nije mogla, kod njih funkcioniše sve štap i šargarepa, ili preciznije funkcioniše sve ono što mi naredimo, to mora da se ispunjava, a kad vi hoćete da budete suverena, nezavisna država, onda to ne može da, ne mogu jedna i druga stvar da idu jedna sa drugom. Сорје Пајич, вие со 1991 до 2001 делно обезбедување на Слободан Милошевиќ. Освен таа средба, која е во Добановце, октомври 1995 година, има уште една средба која Киро Глигоров ја опишува во своите мемуари и во своите телевизиски настапи, кај што вели дека тоа е средбата во Охрид, на која присуствува тој Васил Тупурковски од македонска страна, а Слободан Милошевиќ и Бора Јович од српска страна. И дека тоа е последното, тоа е значи некаде пред референдумот 1991 година, тоа е последното убедување на Милошевиќ и на Боро Јович Македонија достани во таа скратена Југославија. Сте били ли вие присутен? Не, нисте. 1991 не, mi smo tek posle toga, mislim, ili su to periodu formirali pa je bio neko drugi kolega, tako da, ali imam neka saznanja od principu, što je skoro pre par meseci jedan bivši oficir Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije, a i pre toga SFRJ, pomenuo u jednoj emisiji, a to je tačno što sam čuo od kolega, da je Slobodan Milošević na jednom od tih sastanaka u Ohridu, kad se održavalo, pokušavao i da ubedi Aliju Izetbegovića i da je 2 puta, što kaže, molio ga da razmisli da
ni Bosnu i Hercegovinu ne odvaja i da ne ide u tu priču jer će doći do velikih problema, što je i došlo, nažalost. Znači, pokušao je Slobodan Milošević 2 puta dole Aliju, znači za to postoje dokazi, međutim Alija mu rekao čekaj samo da razgovaram s Tuđmanom, međutim u tog trenutka sve vreme ga dok si to održavali sastanci on izbjegavao posle toga Slobodan Miloševića. Kasnije se saznalo da je američki ambasador to inicirao i rekao mu da se Slobodan se više ne sastaje dole. Nažalost. To je Warren Zimmerman. Da, on je u to vreme, ako se sećam. Ne, ovo je makedonsko-srpska sredba. Znači, ovo je drugo, da, ali sam se setio ovog detalja, tako da. Da, kaj što Kiro Gligorov veli, mu pratil pastramka, бидејќи Мира Марковиć сакала многу пастрамка во авионот и така натаму, но не се договориле во тој временски период. Ne mogu da pričam o tome, pošto ne znam, ali koje lege moje nisu bile, tako da ne mogu o tome da komuniciram. Tаа средба во Добановце, Киро Глигоров, Слободан Милошевиќ, прво да објасниме зошто во Добановце, а не во официјалната резиденција на председателот на Србија. Тогаш на Србија, тоа се наоѓа тука негде на 200 метри од тоа место кај што ние снимаме, кај што сега се наручиш. Зошто средбата е во Добановце, на пример? Ние за тоа за прв пат слушнавме за Добановце. Обично знаевме дека Србија се или во Белград или во Караџорџево. Прв пат слушнавме за некоја средба која се има случајно во Добановце. Зошто во Добановце и што е Добановце? Pa evo ovako, u Dobanovcima to su 23-4 km od centra Beograda, na autoputu prema Zagrebu. Dobanovce i Botićeva, to su objekti vile gdje su obično organizovali ti neki tajni sastanci, da budemo iskreni, pošteni. Znači, tajni su sastanci. Nekad i nisu bili tajni, na primjer kad su dolazili inostrane diplomate, to nije sporno, ali ti objekti su bili namenjeni za takvo nešto, što kaže ono. Rezidencija obično služi predsjedniku za boravak, svakom predsjedniku svake države, a imate objekte koji su namenjeni, a u ovom slučaju, pošto je moralo da bude van Beograda, što kaže ono da, vidite, službe strane rade 24 sata, pa da ne bi se vidjelo ko gdje šta dolazi, znači moralo nešto da se izmesti iz Beograda. Pazite ovako, Kiro Gligorov je pre tog dolaska u Beograd dobio informacije i podatke od predsjednika Miloševića šta Makedonija očekuje u narednom periodu. Isto otprilike mu objasnio kao što je rekao 2. oktobra 2000. godine i srpskoj javnosti šta nas očekuje u narednom periodu. Ako se sjećate, ono je čuveni njegov govor 2. Znači, on je Kiri predočio na osnovu naših obavještajnih podataka, na osnovu podataka drugih zemalja, znači šta očekuje Makedoniju u narednom periodu. Kiro Gligorov je sa nekim svojim najbližim saradnicima razmotrio to i javio se predsjedniku Miloševiću, poslao je poruku da hoće sastanak i Vukašin Jokanović je bio taj posrednik koji je u svemu tome učestvovao, koji je nekada bio funkcioner Kosova, bio predsjednik Skupštine Kosova, pa je bio savezni ministar unutrašnjih poslova od 1994. do 1998. i onda državni tužilac. Vukašin Jokanović ili Vukašin Jovanović? Jokanović. Jokanović. Znači imate i Jovanović, koji беше министар за... Владислав Јовановиć. Кој беше министар за надворешни. Кој ги одржува контактите помеѓу Милошеvić и Киро Глигоров цело време? Ве велите, му били испратени разузнавачки информации на Киро Глигоров, кај што Милошеvić му кажа тоа што кажа на 2. октомври 2000 година пред српската јавност, значи му кажа на Киро Глигоров што ќе очекува Македонија во наредниот период. Кој ги одржува тие комуникации меѓу Милошеvić и Киро Глигоров? Кој офицер за врска? Бидејќи сигурно не му кренал телефон i so telefon. Da, telefonom nije, ali ja sad ne bih da pominjemo ime ko je bio na toj konekciji, ali neko ko je učestvovao u organizaciji, to mogu da pominjem, ili mi sam gospodin pre 10 godina rekao da to slobodno možemo, to je gospodin Vukašin Jokanović. Evo ovako, Kiro Gligorov je tada pre dolaska... Možemo li da objasnimo ulogата на Vukašin Jokanović? Ako ne indiskretni, ako možete da govorite. Тој потекнува од Косово и колку што се има информации, има сопруга која потекнува од Скопје. Da, ali to je period što smo malo pre pominjali 97. kada je on išao preko Kosova. Ovo sad nešto drugo, ovo je već 95. kad Kiro Gligorov dolazi da se vidi da li i kako će da uđe u tu neku zajednicu Savezne Republike Jugoslavije, pošto je mu je predočeno pre toga, period pre toga, Slobodan Milošević mu predočio šta sve čeka Makedoniju na narednom periodu. Ja kažem, pominjem, to je isto predsjednik Milošević objasnio 2. oktobra šta čeka Srbiju u narednom periodu, što smo doživjeli sve, evo vidite. Znači mu praće razuznavačke informacije na Kiro Gligorov. Da, i gledajte, Kiro Gligorov obaveštava svoj kabinet da putuje za Ohrid. Знаете ли точно кои разузнавачки информации му ги дава на Глигоров?
Da li tačno znate koji su te razuznavačke Pa podatke? da Makedonija ulazi u težak proces kao Srbija, gdje će doći do rastakanja zemlje i gdje će Albanci težiti ne samo stvaranje Velike Albanije u smislu da oduzimaju deo teritorije Srbije, nego da oduzimaju deo teritorije Makedonije i da će se ekonomija predati u ruke stranom kapitalu i dalje napravimo tu 5-6 stavke koliko sam ja uspio da razumem kasnije gospodina Jokanovića i još neke tu ljude koji su bili u tom periodu. Inače, Kiro Gligorov bazbaza na to, bara sredba su Slobodan Milošević. Pa i Kiro Gligorov vidim shvatio da Makedonija neće više biti to što je Makedonija u principu. Znači, koliko sam uspeo da razumem na osnovu priča gospodina Jokanovića pre 10 godina, da je Kiro Gligorov shvatio da otprilike će imati veliki problema. Inače, 2. oktobri je telefonski od razgovor Milošević i Kiro Gligorov. Kao što Kiro Gligorov bara sredba su Slobodan Milošević. Kiro Gligorov i Slobodan Milošević, kao svi državnici, razgovaraju uopštene teme preko telefona. Sve što je suštinski bitno za neke države ili neke narode, to se ne razgovara telefonom. Ne, ja sam rekao 2. oktobra, Kiro Gligorov telefonski... Ne, niste me razumeli. Ja kažem, Slobodan Milošević je 2. oktobra našoj javnosti, 3 dana pred 5. oktobar, preneo šta Srbije očekuje u narednom periodu. Ali međutim, pre toga 6 godina, Slobodan Milošević je 94. preneo Kiri Gligorov šta Makedoniju očekuje u narednom periodu, a u stvari to je isti slučaj kao sa Srbijom. Ja sam rekao da Kiro Gligorov dan pred odlasku u Beogradu javlja se telefonski Slobodan Milošević. Ne. I traži susret sa njim. Ako mislimo na 95. to predate, da. Ne telefonski, znači to je urađeno na drugačiji način. Kako? Pa bile su osobe za vezu na kontaktu. Znači, Kiro Gligorov bara sredba su Slobodan Milošević. Jedan od ljudi, evo sad, ne mogu se sjetim, ajde pomenut ćemo, jedan od ljudi koji je bio koji je poslao poruku da Kiro Gligorov treba da se vidi sa Slobodanom Miloševićem, ima prezime na S. Smilovski, kako beše. Mislim da su ga kasnije, posle odlaska sa mjesta predsjednika Kira Gligorova, nešto zbog neke privatizacije i privodili i hapsili, ako se sjećam. Meto Smiljanski. Tako nešto. Meto Smiljanski... On je sa Vukašinom bio na kontaktu. Meto Smiljanski je ta berovska linija. Ima dobre relacije s ovim guvernerom, koji go spomna, zato je go spomna guvernerot Borko Stanojevski, koji ga čuvaše parite i devizite v Angliju Jugoslav banka, kao što beše Boško Kostić. Znači, preko Meto Smiljanski dođe informacija da je Kiro Gligorov saka sredba su Milošević. Tako je, da, i Vukašin Jokanović je to preneo predsjedniku i dogovoren je sastanak i ovo što sam malo pre počeo pričam, Kiro Gligorov je najavio da ide za Ohrid avionom po dolasku na aerodrom. Kiro Gligorov je rekao pilotu da se menja trasa leta, da se ne ide za Ohrid, nego da se ide za Beograd, preciznije za Patenički aerodrom. U avionu je bio samo njegov šef kabineta tadašnji. Znači, aerodrom od Batajnica. Da, to je vojni aerodrom. To je vojni aerodrom. Uspostavlja se komunikacija preko vojne linije i vojska preuzima kontrolu leta. Vojska na sred Jugoslavije. Tako je, da. Sledeći na Batajnički aerodrom, Vukašin Jokanović ga sačeka, vozilo je bilo stari jedan Mercedes blindirani, odmah po izlasku iz aviona on seda sa Vukašinom Jokanovićem i sa šefom kabineta u auto i kreće put do Banovca. U Dobanovcima predsjednik sačekuje Kiro Gligorova, gospodin Vukašin Jokanović ih uvodi Kiro Gligorova u prostoriju tu kod predsjednika, on posle 5-10 minuta izlazi iz prostorije, ostaje u dnevnom tom jednom boravku gdje je bio i taj dotični gospodin i posle završetka sastanka upriličen je ručak, taj svečani za gosta. Posle ručka su istom trasom gospodin Kiro Gligorov i Vukašin Jokanović, a kasnije Kiro nastavio let za Makedoniju. Sutradan se desio taj atentat u kome svi znamo i šta se desilo. Međutim, Kiro Gligorov je priči nekoj kasnije sa predsjednikom Miloševićem i sa ljudima koji su bili na kontaktu na vezi rekao da njegova sumnja pala na njegovog šefa kabineta da je taj dan kad su bili u Beogradu uspeo nekako da javi u Skopje da oni nisu u Ohrid uopšte otišli, nego da su u Beogradu. I pripreme oko atentata po onome što se kasnije doznalo su krenuli odmah taj dan i tokom noći. Vidjeli smo da je auto, mislim da je bio u pitanju Renault gdje su postavili eksploziv na toj na samoj krivini na trasi gdje se kreće vozilo predsjednika Makedonije tada od rezidencije do... Ami 8. Da, tako. I svi znamo šta se desilo, auto je eksplodirao, poginuo je vozač Kire Gligorova, Kiro Gligorov je nažalost ostao bez oka i dela lobanje. Dan posle toga predsjednik Milošević hitno šalje ekipu naših uglednih doktora na čelu sa profesorom doktorom Vasom Antunovićem, čuvenim neurohirurgom,
da spasu ako mogu Kiril i Grigorov život, pošto je bio ugrožen. Oni su to stvarno vrhunski odradili i mi stvarno smo imali te vrhunske doktore, bivša SFRJ, što kaže ono to. Tako da je Kiril Grigorov kad se oporavio malo, rekao je, ne mogu da budem miran dok ne doznam ko je to organizovao. Krenula istraga, ja mogu da je vidim sad, skoro sam gledao neki podatak da je neko snimak neki izašao, da je istraga vođena traljavo loše i Kiril Grigorov je sumnjao na ministra unutrašnjih poslova Frčkovskog da je sve to opstruirao. I tu je vođena jednom trenutku neka tajna ta istraga i on je tražio od Slobodana Miloševića da pomogne i u tom delu ako može da se nešto dozna i Slobodan Milošević je ponovo angažovao Vukašina Jukanovića da ode kod Jovice Stanišića da vidi šta to naša služba ima od podataka. Jovica Stanišić je Vukašinu Jukanoviću tada rekao, po onome što mi raspolažemo, atentat je izvršila bugarska teroristička organizacija VMRO i verovatno u tome svemu učestvovala šiptarska teroristička organizacija. Pro-bugarska teroristička organizacija VMRO i šiptarska balistička teroristička organizacija i dan danas, koliko znamo, rade na tome da se Makedonija podeli. I da ima jedna bitna stvar, što da ne zaboravimo, znači VMRO i Ustaše su učestvovali u ubistvu u Marselju kralja Aleksandra. Имаш изјава на синот на Киро Глигоров, ке се вратиме на средбата со Милошевиќ, бидејќи имаш многу работи кои би сакал да ја прашам. Имаш изјава на синот на Киро Глигоров, господинот Владо Глигоров, кај што вели, татко ми за малку ќе го убија тие што го убија дедо ми. Значи дека алудира дека убиците или тентаторите не се од надвор од Македонија, туку се внатре во Македонија, ако дедо му е роден пред 150 години, тоа значи дека се делна таа некоја ВМРО структура. Се спомнуваше тука и групацијата Мултигруп. Да, видим и Марич помиња то, ја нисам обраќал пажњу на то. Илија Павлов беше. Да. Значи дедото, таткото на неговата прва сопруга Дарина Павлова беше едно од големите шефови на бугарското разузнавање. И така е направена фирмата Мултигруп. Марич во тој интервју со вас говореше дека југословенски КОС имал свој удела во фирмата Мултигруп, да. Не знам, немам таква информација. Не ја, искрено да будем. Меѓутоа Илија Павлов се два пати го снимано Илија Павлов и тоа навистина беше една структура, се гледаше дека е мокна структура, најмокна во југоисточна Европа. Значи имаше еден спрат фирмата Мултигруп над земја, 3 спрата беа под земја, значи морате со лифт да засемните во нивните канцелари, значи обезбедување ко бункер на највисоко ниво. Дојде пред резиденцијата на Киро Глигоров, ненајавено Илја Павлов, да му каже дека тие не учествувале во атентатот или дека не учествувале, и Киро Глигоров ја прифати таа. Го прифати тоа негово објаснување. На првата пресконференција по атентатот Љубомир Фрчковски, кој го спомнувате дека обструирал истрага, не знаеме, нели, ќе покаже тоа истрагата, Љубомир Фрчковски ја обвинува Мултигруп и бугарската врска дека стојат зад атентатот на Киро Глигоров. Значи, Јовица Станиши за нашата публика да објасни беше шеф на југословенските тајни служби во тој момент. Српски тајни служби, мислите? У том тренутку Јовица Станишиќ. Значи, човек кој подоцна рекоа дека имал соработка со ЦИЕ и со американска служба, меѓутоа мокен играч на српските служби. Па, нажалост, ја видите сами, све се показало, оно што се јавно веќе деценима причало и зашто јавност сад из Хага со негови адвокати признали да он dugi period, niz godina od 91. druge već radio s Amerikancima. Tako da sve je sad to kompleksno, što kaže, i taj podatak što je on dao Vukašinu i to sve, kad vidite da je neko radio i sarađivao. Jedini, ljudi neke stvari ne mogu da razumeju ovdje u Srbiji, zašto se u Srbiji izdešavalo to što se izdešavalo vezano za Slobodan Milošević 90. A moramo da znamo jednu bitnu stvar, da u jednom trenutku tog našeg perioda dok je Slobodan Milošević bio na vlasti, u jednom trenutku dve bitne ključne osobe sa dve bitne pozicije, a to su rukovodioci vojne i civilne obavještajne službe, bili su u funkciji strane obavještajne službe. I tu je problem. Stanišić je na civilnita. Tako i Dimitrijević vojna. Tako da je to taj ključni problem. Znači kad imate dve. Ja kad sam počinio da radim, gospodine Vasko, u policiji 88. meni jedan stari operativac je rekao, koliko su vam jake obavještajne službe, toliko vam je jaka država. Kaže, u vreme Tita, sve što ide iz Moskve prema Vašingtonu ili obrnuto, mi smo već posle 5 dana to znali i Tito je na osnovu toga i rukovodstvo znali kako da se rukovodi. I to je suština svega. Znači, koliko su vam jake obavještajne službe, toliko vam je jaka država. E sad, kad imate jedan drugi segment, da predstavnici tih obavještajnih ili prvi ljudi obavještajnih službi, vojne i civilne, rade
protiv svoje zemlje rade u interesu tog nekoga drugog, u ovom slučaju tih zapadnih, u ovom slučaju Amerike, onda vam je jasno u kakvom ste problemu. Tako da sve to što je predsjednik Milošević uspio tih 10 godina da drži na vlasti, to je sad, kad neko gleda s ovog tačka gledišta, i premija bilo, jer kakvim smo uslovima bili. Što znači da on nije imao u svakom trenutku prave informacije koje su potrebne. Očigledno mu je neko dozirao ono što treba da njemu da, a šta ne treba da mu objavi. Tako da i sa ove tačke gledišta sad kad pričamo, pitanje je što kaže koliko su ti podaci bili relevantni. U svakoj situaciji ovdje na Balkanu sada, da znate, već 30 godina udeo u svemu imaju zapadne obavještajne službe. Пред 4 години имав некој интервју со Мишковиќ, генерал Мишковиќ, кој беше шеф на Косово 2 мандати, а подосна беше координатор на сите југословенски тајни служби. Елиминиран од Јованка Броса, а тој го прави Брионскиот пленум кај што е елиминиран Александар Ранковиќ, и во тој временски период се објавија некои депеши на Wikileaks како американците ги анализирале случувањата политички во Југославија, поранешна Тито и така натаму. Неговиот прв коментар беше: ништо американците не знаеа за нас. Од депешите на Wikileaks тој разбрал и сватил дека американците воопшто немале информација што се случува во Титова Југославија. Значи толку било добро организирана службата. Да, тоа значи само допалва на што го кажувате. Да се вратиме на Киро Глигоров. Киро Глигоров, јас сум имал 30 сати снимен материјал со Киро Глигоров во интервјуа, кој ги чувам во мојата документација. Кај што вели, имал лични средби со представници на ЦИА и на БНД германската служба, каде што ги замолил да му помогнат околу откривање на кој стои зад атентатот врз него. И вика никогаш повратна информација не добил. Никад не добил. Повратна информација. Што значи дека Pa jasno vam je onda, znači ja uvek kažem da sve što se dešava ovdje na Balkanu zadnjih 30 godina ima udjela zapadne obavještajne službe. Obično koriste neku organizaciju ovdje da to učine u njihovo ime, što kaže izvođači radova, što bi se reklo. Imamo sad nastavak oko Kire Gligorova, da ne bih završio. Samo ова средба во Домановце не ја изанализиравме. Колку време трае таа средба? Pa oko 2,5 sata. 2,5 sati. Da, i ručak, sve ukupno, ja mislim, oko 3 sata, 3,5 je bilo, da. To je teta-tet sredba во 4 очи? Tako je, tako je. Kire Gligorov odlično pričao srpski, tako da nikakav prevodilac nije bio potreban. Снежана Османли, сега веќе покојна Снежана Османли, значи тука се случват два битни процеси. Додека трае средбата со Киро Глигоров, па друга ден атентатот, Стојан Андов наредниот ден влегува во кабинетот на претседателот на државата. И тогаш владеачката СДСМ го обвинува Стојан Андов дека тој шеф на собранието, втор човек формално во Република Македонија, влегува во кабинетот додека Киро Глигоров се бори за својот живот и ја презема функцијата, условно речено, претседател на државата. И тоа има обвинување од СДСМ тогаш дека е тоа обид за државен удар, додека се уште не се знае дали е жив или мртов Киро Глигоров, претседателот на собранието почнал да ја обавува функцијата шеф на државата. Pa kad ste pomenuli Stojan Andov i Vasil Turpukovski, to su bili njegovi politički protivnici. Da. Tada. Zato je on u jednom trenutku i imao tu neku radio tajnu istragu gdje je molio i Sloboju i neke druge Slobodana Miloševića da to pokušaju da saznaju, gdje nisu ti njegovi politički protivnici bili uključeni u to. Kao stranke koje su bile u parlamentu, što kažem. Tako da kad pomenjete Stojana Andova, znači imao je malo podozrenje i prema ministru, kako se sećam, unutrašnjih poslova i prema nekim političkim svojim oponentima u, što kaže, u Skupštini. A kad ste pomenuli ime, setio sam se da je pominjao njegovo ime i Vasila Turpukovskog. Снежан Османли има белешка за таа средба, бидејќи од секоја средба нели треба да има белешка врз база на што Глигоров го има реферирано, дека на таа средба е разговарано за Царинска унија Македонија и тогашна СР Југославија, како прва фаза кон можно обединување на Македонија со тогашна СР Југославија. A pazite ovako, Дали на таа средба... nije tada niko, nijedna ženska osoba je bila. Kiro Gligorov i pre toga dolazio. Значи пред тоа имал средба. Pa ima dolazio da je bilo javno, znači ono, to se znalo, znači da li je gospođa pre toga bila, ja stvarno ne znam. Ali za ovo sam potvrđeno mi od strane ljudi, svi koji su bili, da dotična gospođa nije bila na sastanku tada. Da je Vukašin Jokanović uveo Kiru Gligorova, to su svi vidjeli, u prostoriju da je bio samo predsjednik Milošević i da je izašao posle 10 minuta i da su njih dvojica i da je on, evo reću jednu anegdotu, rekao, dok je bio unutra, to mi je uvijek prenosio i uvijek mi kaže kad pričamo, slobodno reci, kaže, ja sam rekao,
nemojte da se sad sastanak završi i sutra medijima se objavi kako je bio uspešan, a od tog sastanka na kraju ne bude ništa nije urađeno. Gdje su se njih dvojice, kaže, nasmijali, ja sam zatvorio vrata i izašao iz prostorija. Znači, to je bilo sastanak što je trebalo da bude Ne, nije trebalo, nego on kroz šalu, evo ja vam pričam, to je on kroz šalu da bi malo atmosferu raspoložio. I predsjednik Kiro Gligorov i predsjednik Milošević su se tu nasmijali, on je zatvorio vrata, otišao vam u taj dnevni boravak gdje su svi, mislim, gdje su bili, sedjeli i čekali. Вие бевте тоа во Добановце? Добановце, да. Да. Значи, вие присуствувате на обезбедување на Prostorija gdje smo se mi nalazili je bila, kad se uđe na glavni ulaz levo, desne strane je taj neki veliki dnevni boravak i ima kancelarija. I mi smo uvek sedjeli, znači, dotični gospodin, zato ja kažem ne mogu da se setim lika kako definitivno prošlo toliko godina, pa znate koliko je ljudi tu dolazili, stranih, inostranih, tajna služba ih dovodila, što kažemo kod nas od Botićeva. Proćelav čovjek nizak, ali po ovome što mi je gospodin Jukanović potvrdio, čuli smo sve, kaže, mislim da je taj Ahel Tuntev. Ahel Tuntev. Da, pokojni Ahel Tuntev. Tako, zato što mi smo ga od pozadi vidjelo se da je čovjek bio proćelav i tada, što kaže ono, vidjeli smo od pozadi i kada je ustao, on je izašao na vrata, tako da nismo, što kaže, išli da zagledamo ko je šta, ali mislim da je taj gospodin, pošto mi i gospodin Vukašin Jukanović to potvrdio. Gospodine Pajić, na ta sredba, spored vas, je postignat neko dogovor Milošević-Gligorov? A ja ne znam stvarno. Nije naše da pitamo, znači ono što uspemo, što kaže tu, ako neko od njih prokomentariše nešto, pa čujete. Da li su uspjeli ili nisu, stvarno ne znam. 2,5 sati traje sredbата. Da. Milošević mu dava razuznavačke informacije, Kirill Gligorov bara sredba. Pretpostavljam da su dogovorili se. Čim se nekome žurilo da se направи атентат. Tako je, da. Еден ден после тој атентатот, бидејќи вие сте биле во обезбедување на Милошевич, гледате како е направен атентатот. Се оди по главната улица, се поминува покрај железничка станица и се врти лево. Се врти лево кај хотелот Бристол, каде што има успорување на брзината. Pa najbolje je na tim krivinama, evo što pominjate, znači onaj ko planira nešto, ako imate ulice pa imate krivinu što kaže da izlazi, to je najbolje zato što vozilo svako tu uspori. Znači, i to su najbolje, to rade službe, to su radili 60. i 70. i 70. atentate posvuda, što kaže po svetu da se organizovali. Znači to je najbolji način jer kad ste na otvorenom putu, auto ide možda 80-100, on u delić sekunde već prođe taj objekat u kome se nalazi eksploziv. Ovdje kad ste već, da je krivina, da morate drastično da usporite brzinu, to su vrlo su jednostavni načini kako da izvršite atentat. Kirill Gligorov доаѓа во Белград, велите дека наместо во Охрид, како што е првата најава до аеродромските власти. Oni su kontroli leta najavili za Ohrid i svi su u Makedoniji mislili da on ide na Ohrid, to je poenta. Да, доаѓа во Белград. Дека се променува маршрутата и дека контролата на летот го презима војската на тогашна СР Југославија. Така. Висок ниво на безбедност е обезбеден при доаѓањето на Кирил Гligorov? Apsolutno. A u kom smislu visok nivo? Nije previše ljudi bilo uključeno u sve to. Znači, upravo zbog tajnosti sastanka. Dobro, ako човек кој работел во безбедносните структури, во безбедување Милошевич, што значи кога мал број на луѓе е информиран и запознаен со тоа што ќе се случува? Што тоа би требало да значи? Тоа значи дека таа средба требало да биде тајна и требало да биде постигнат некој договор кој не би требало да биде... Кој nije trebao da bude u datom trenutku tom objavljen. Znači, trebalo je u nekom kasnijem periodu, kog sam shvatio, gospodine Vukašin, da se to objavi, kad to krene da zaživi, kad Kirill Gligorov objavi prvo, onda Slobodan Milošević objavi da su našli sporazum, dogovor. Međutim, nažalost, vidite da je Kirill Gligorov bio pod opasnom paskom, očigledno, jer se pre toga on sastajao sa Slobodanom Miloševićem i da je, znate sami, 1991. rekli ste, Slobodan Milošević pokušava da ubedi ga, međutim, kasnije mu ipak predočio, kasnije preko posrednika predočio mu šta očekuje Makedonija, što je on shvatio. Mislim da je Kirill Gligorov jednom prilikom, Vukašin Jukanović mi je baš to pomenuo, rekao, jasno je meni sad, posle toliko godina od 1991. je prošlo, da ćemo mi biti velikom problemu Makedonije i makedonski narod. I nažalost, došlo je do čega je došlo. Kirill Gligorov je bio posle toga u jednom periodu u bolnici i rekli ste da je Stojan Andov uradio to što su uradili, kako to funkcionisalo. Ali opet ja kažem da ne zaboravim šta se desilo 2 godine kasnije, kada je nastao problem oko imena Makedonija, jer je grčka vlast imala problem sa svojom javnošću, gde su pritiskali tadašnju grčku vladu da ne može Makedonija da bude samostalna republika i da ima naziv Makedonija. Onda je tadašnje rukovodstvo Grčke
opet kontaktiralo Slobodana Miloševića, pošto znaju da ima dobre odnose i kontakte sa Kirom Gligorovim, da sa Kirom Gligorovim pokuša da nađe zajednički jezik i da vide kako da premoste to, jer oni su smatrali da jedino Makedonija može da ostane naziv ako Makedonija bude u nekom savezu sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, a da drugačije mora da se promeni ime. Pa je Slobodan Milošević ponovo angažovao Vukašina Jokanovića upravo zbog toga što ima dobre odnose i kontakte sa Kirom Gligorovim, a i porodično on je iz Skoplja, moj supruga, ali tako beše. Međutim, Vukašin Jokanović ode, službe naše puste informaciju da on ide na Kosovo da obiđe svoju familiju. A on je iz Kosova otišao tajno za Skopje da razgovara sa Kirom Gligorovim. A zašto? Zato što je Kiro Gligorov bio pod stravičnim pritiskom. On uopšte nije, sam je priznao, verovao Frčkovskom, ministru unutrašnjih poslova. I još nekim političarima koje ste vi malo prepomenuli, koji su radili očigledno protiv njega, kako je on to smatrao. Vukašin Jokanović je na sastanku predočio šta su Grci predočili. Nazive koje bi mogli eventualno da se promeni naziv imena Makedonija. Pa je on njemu tada predočio nekoliko, što je kasnije mi 2012. i to rekao, da se zove Republika Skoplje, Skopska republika, Republika Vardar i tako neka imena, gdje je Kiro Gligorov njemu tada, a i kasnije isto otvoreno rekao, što mi znamo i u njegova knjiga naslov, mi u Makedonci jedino što imamo, to je ime Makedonija, kaže, i to je jedino što imamo. Ja mislim da je naziv knjige tako nešto bilo. Makedonija sve što imamo. Sve što imamo, tako je, da. Prema tome, Vukašin se vratio, prenao to Slobodan Milošević, Slobodan Milošević je Grcima to prenao. Međutim, Grcima se nije svidjelo, pošto smo mi priznali Makedoniju. Srbija je priznala i ime, i jezik, i naciju, tako beše. Tako, da. A sa druge strane, Makedonija je priznala kontinuitet Savezne Republike Jugoslavije sa SFRJ. Tako da, i Grcima se to nije se svidjelo. Nažalost, ti pregovori nisu kasnije tokom drugog dela 98. nastavljeni, zbog poznatih situacija koje su nastali kod nas, jer kod nas već je postojala informacija da NATO sprema bombardovanje. Pa smo se više, i predsjednik Milošević i sve to usredsredili na ta zbivanja. A vidjeli smo kasnije kako se posle 2000 godine završilo, u stvari kako se završilo sada i u Makedoniji, sad se zove Severna Makedonija i ušli ste u NATO pakt, ali tako beše? Gospodine Ura, vi mislite da ta sredba Milošević-Gligorov je pričinata za atentat od Vaskiro-Gligorov? Nisam se razumio. Vi smatrate da taj susret Milošević-Gligorov u Domanovce, jedan dan pre atentata, da je to pričina, da je to razlog za atentat na Kiro Gligorova? Pa, gospodin Kiro Gligorov je sam otvoreno rekao predsjedniku da smatra da jeste. Ako je on to rekao, a predsjednik je Makedonije i ima neke podatke od perioda pre toga, jer zna da je već sa Slobom kontaktirano i da zna otprilike neki broj ljudi u Makedoniji šta su bili sve ti kontakti. Evo, sami ste pomenuli da Točić gospođa pominjala neke carinsku, što kaže, uniju. Prema tome, Kiro Gligorov je sam to prenao predsjedniku Miloševiću, da upravo, kad se oporavio, da smatra da je to razlog. Vidite, ako napravimo neka politička analiza, Makedonija i togašnja stara Jugoslavija se priznava duri 96. godina. Znači nekada 8-10 mjeseci posle atentata od Vaskiro Gligorov, kada što stara Jugoslavija, iako je sojuznik so Grcija, iako im treba podrškata na Grcija, бидејќи преку Грција, ода тие преговори со Република Српска, подоцна преку Грција, влегува италијанскиот телеком и го купува српскиот телеком за 1,5 милиарди марки, ако не се лажам, тоа беа големи. Милиарди и па 50%. Милиарда. Грци и италијани су купили, да. Има некоја марка тадашња. Да, марки некоја комбинација. Значи, иако сте сојузник со Грција, вие признавате Македонија под уставно име, таа 96 година, а Македонија признава континуитет на СР Југославија во однос на СФР Југославија. Тоа можеше се направи 2 години претходно. Се прави по атентатот Васкиро Гligorov, што значи дека атентатот е направен да биде прекината секоја можност. Da se prekine sva saradnja između Srbije i Makedonije. Apsolutno. To je bila... To je suština. I to je Kiro Gligorov, upravo dobro ste rekli, i predsjedniku Miloševiću, jer je on shvatio, i Slobodan Milošević je shvatio u stvari suštinu svega, i zato predsjednik Milošević kasnije nije insistirao kad se poravio Kiro Gligorov, se plašio da ga definitivno ne ubije. Eto, pošteno da vam kažem. Rekao дека во време на санкциите многу фирми беа отворени во Македонија, посебно српски фирми во Македонија. Постоеше големо, условно наречено, кршење на ембаргото. Иако Борка Вучич во едно или две интервју кои су ги имал со неа вели, па кршењето на ембаргото не беше дозволено од американците. Формирањето на офшор фирми на Кипар не беше дозволено од американците.
Моделот како тоа да го правиме не беше дозволено од американците. Што се случува во тој временски период? Ние многу малку знаеме тука, нели, Србија во некоја изолација. Што се случува во тој временски период? Pa sami ste rekli da je Borka Vučić sama rekla da sve su Amerikanci dozvolili u principu. Da, imali smo dobru konekciju, prvo zbog tih dobrih odnosa predsjednika Miloševića i predsjednika Kire Gligorova, a i srpskog naroda i makedonskog naroda, što kaže, mi smo vekovima vezani, što kaže, srodnim predsima, što bi se reklo, što kaže, u svakom pogledu, znači i etnički, i duhovno, znači to je vezanost. Bankarot Mihajlović, Ljuba Mihajlović, poznat како Ljuba Šiptar. Има една приказна, може ќе не потврдите, може нема да не потврдите, дека еден голем дел од кешот што се прави тука од санкциите во Србија, за да биде искористен за купување на разни стоки, се носи во македонските банки. Дека тоа го прави Љуба Михајловиќ или Љуба Шиптар, дека тоа го прави со Слободан Милошевиќ, дека во сефот на едно од најголемите македонски банки се чува огромно количество на пари. Да не речам милиони и милиони тогашни германски марки. Постои ли систем кој организиран тоа да функционира? Pa za to što sad pričate trenutno za gospodina Ljubu Šiptara, ne znam, stvarno ne mogu da pričam stvarima, ali je bilo nešto što je interesantno, što mi je gospodin Vukašin Jokanović davno rekao, da je predsjednik Milošević bio malo iznerviran, pošto posao koji je pravljen tada u tom trenutku za vreme sankcija, ugrađivali su se i Makedonci i Srbi, ti koji su bili posrednici, pa su zato cene bile malo previše. I on je, kaže, uvek komentarisao, pa zal toliko moraju, kaže, jedni i drugi da uzimaju? Dobro, i vaši doktori doaѓаат во Скопје, тоа е еден ден после атентатот. Da. Милошевиќ ги пушта тие? Da, predsjednik Milošević inicirao, to se sjećam dobro, kada je iz predsjedništva mira sekretarica zvala i profesora Vasu Antunovića i sve da skupi tim i da hitno se organizuju i oni su otputovali dole za Skopje, što kaže, to je vrhunski stručnjaci u to vreme i profesor je do predlaska u penziju, mislim da je skoro i otišao u penziju, to su vrhunski stručnjaci u svetu bili. Dobro, помогнате. Oni su svoj deo posla stvarno uradili korektno. Според вашите разузнавачки информации, значи не тоа што Јовица Станишевиќ го кажа, според вашите разузнавачки информации, што де факто се случува тој ден кога е атентатот врз Гligorov? A ne znam, stvarno. Nismo mi ulazili u to. Dublje mi smo radili svoj deo posla, ali ja samo sam iznao ono što je zvanično tada rečeno od strane Jovice Stanišića, koji je prenao Vukašinu Jokanovića, ovaj kasnije prenao Kiri Gligorovu, na koga definitivno sumnjaju, i on je traži da se sprovodi tada i jedna tajna istraga i da pomognemo mi, međutim, nažalost, gde je tu stiglo, do čega je se došlo, ja to stvarno ne znam i ne mogu o tome da pričam. Господине Вајич, спомнавте Мицотакис. Постоеше приказна дека 92-93 година има средба Милошевиќ-Мицотакис, каде што е договорена поделба на Македонија. Или вклучување на Македонија во некоја идна конфедерација на тогашна СР Југославија и на Грција. Македонија да биде дел на таа конфедерација. И во Македонија постоеше голем страф токму од таа средба и токму од таа идеја за поделба на Македонија или за правење на конфедерација помеѓу Србија и помеѓу Грција. Тогаш и Мицотакис и Милошевиќ употребува одредени формулации дека Србија и Грција се најдобри соседи. За да бидат Србија и Грција најдобри соседи, треба да граничат, а не може да граничат, бидејќи ги дели Република Македонија. Вие сте присуствували на некои средби на Милошевиќ и на Мицотакис? Na tako nešto da su oni razgovarali ne, ali na osnovu onoga i što je gospodin Vukašin Jokanović i ljudi koji su imali tako neko uvida, ja znam samo da su Grci u jednom trenutku insistirali da Makedonija bilo bi najbolje da bude u nekoj vezi sa Saveznom Republikom Jugoslavijom. Da bi rešeno? Da bi tako se rešio taj problem, što kaže, koji postoji između Makedonije i Grčke. A to, gospodin Mitsotakis, da li je, on je jeste, što kaže, sa Slobodanom Miloševićem bio vrlo korektnim i dobrim odnosima. On je inicirao mnoge i kasnije i sastanke vezano, što kaže, bez obzira što posle 94. nije bio ni premijer, što kaže u principu, ali predsjednik Milošević imao poverenje u gospodina Mitsotakisu i on je, Mitsotakis imao poverenje predsjednika Miloševića, tako da su na tim... Imale sredbi? Pa nemojte zaboraviti da predsjednik Milošević, kad god su imali sastanke ljudi sa Balkana, govorio o balkanskim narodima. Tako da, sjetite se sastanka onog čuvenog gdje je on, što kaže, objasnio šta bi trebali, da je Fatos Nano rekao da je Kosovo unutrašnje pitanje, tadašnji premijer Albanije, kada je rekao pa to je unutrašnje pitanje Srbije. Nažalost, to je se obilo o glavu, jer su posle toga Amerikanci i Zapad krenuli na Srbiju, pa vidite od 96-7 kako se sve dešava. Мислам дека тоа е на 98 година, дека тоа е на Крит, критска средба, кај што е повеќе лидери од Југоисточна Европа
Da, ali ta parola deka u Balkanci... tom periodu kad se sve to, vidjeli ste, krenuli su problemi 98. na Kosovu. Odjednom su krenuli terorističke napade akcije. Znači nije im se svidjelo to što je razgovarano u okviru tih balkanskih lidera na Kritu, upravo ste rekli. Prašam za Kosovo i za Bedžet Pacoli da ne izbjega. Mislim da međutim ovdje za Mitsotakis. Milošić i Mitsotakis je lični prijatelji. Da. Ima informaciji, bezbednostne informacije, дека Milošić i nekoliko pati ima letuvano po семейната kuća na Mitsotakis na Krit. Pa ja znam za dva slučaja što kaže da je bilo, tako da, Mitsotakis je vrlo korektan bio. I nažalost, kad ste pomenjali tu priču, kad ste pomenuli... Koga ima jedna situacija... To je nešto privatno, ja stvarno o tome ne bih dao oko predsjednika Miloševića, nego ima interesantna situacija za vrijeme bombardovanja 99. Nemojte da zaboravite da su Amerikanci ovi bacali letke u Srbiji. Na jednom od tih letaka bila je jahta, gdje je pisalo da je to Marka Miloševića. To je ta propaganda. Međutim, ta jahta je dotičnog gospodina u periodu kada je pre toga 6-7 godina bilo na letovanju predsjednik Milošević. Znači, nema veze s Markom Miloševićem. To hoću da kažem šta znači propaganda, eto. Da, kad se vratim na tom. Znači, ja sam ke Kiro Gligorov, pijeme kafe, imame nekoja sredba i vlego Laze Kitanovski, podocna, pokojni se ga Laze Kitanovski, podocna stano ministar za odbrana, pa stano šef na agencijata za raznavanje, veli Milošević ke pomenjen iz Makedonija. I ke bide, znači, na propatuvanje za Grče, ke bide interesno da li ke zastane na kafe. Ako zastane na kafe je dobro, ako ne zastane na kafe je lošo. Znači, vi ste pominuli iz Makedonija, ne su avion, nego Sokoli ste pominuli. Sa kolima je predsjednik, da, obično je išao sa kolima kad se to išlo, kako se zove. Da, ali vezano za to imam još jednu anegdotu, gdje je Vukašin Nikanović pitao gospodina predsjednika tada Kiru Gligorova, a zašto vi, Kiro, stalno pominjete kako ćete uvijek imati problem sa severa, kako će pritisak na vas biti sa severa. Kaže, kad vi znate dobro da od strane Srbije vi nikad nećete imati problem. Pa kaže, znate kako, kaže Vukašine, kaže, nas pritiskaju opasno da moramo tako da pričamo, tako da govorimo. To je to. Da, jeste, ba u kolima se išlo obično, da budemo jasni. Imaš li sobrekena nesreke? Imaš li sobrekena nesreke dojka Sokolite odevte na odmor vo Pa ne znam da li se desilo neka nesreća ili nije, ali ja koliko se sjećam nije bilo nikakvih nesreća. Imate da neko Mercedes lupano? Pa dobro, moguće je, se kaže, ali ja trenutno ne mogu da se sjetim, pa nekom drugom intervju možda se prisjetim, pa... Dobro, gospodine, znači, dođemo do 98. godine. Početokot na podgotovkite za intervencija na SR Jugoslavije. Dobro. Ima sredba Milošević i Bedžet Pacoli. Bedžet Pacoli važi za jedan od najbogatite Albanci od Kosova, ako ne najbogat. Su odlične relacije so poranešniот ruski председател Борис Елцин. Го опремува Кремљ. Многу пари за керките на Борис Елцин се на сметки во Италија најдени, кој ги има Bedžet Pacoli ставено. То објавува дело српските медии, значи дека српските разузнавачки служби ги има дајно тие информации. Има ли тајна, зашто ние знаеме за неколку тајни средби на Милошевиќ и на тогашниот председател на Косово, меѓутоа не знаеме за средбата со Bedžet Pacoli. Имала ли средба Милошевиќ тајна средба со Bedžet Pacoli? Jeste, kad pominjete Bedžeta Pacoli, on posljednje 2 decenije većina naših firmi i dalje preko firme Bedžeta Pacoli po Rusi gradili, pošto on ima odlične tamo konekcije, što kaže i dan danas. Ove firme na Karić preko Bedžet Pacoli? Tako. Znači, Bedžet Pacoli procenio od strane naših službi kao neko koji je u to vreme još već bio uticajan Albanac, što kaže, i u svetu, a i među Albancima, da bi možda mogao da pomogne da se situacija na Kosovu smiri, jer su krenuli, vidjeli ste, tokom 98. Atentati, non stop je bilo sukobe dole policije sa teroristima šiptarskim na prostoru Kosova. Ibrahim Rugova. Da. Predstavitelj na Kosovu. On je u to vreme bio kao neka umerena struja, ali nije imao toliki uticaj. To je bila poenta svega. I naša služba tajne je organizovala taj sastanak sa Bedžetom Pacolijom, da, i on je tajno dovezen u objekat Botićeva, pored muzej 25. maj, to je u blizini muzeja 25. maj, pored muzeja 25. maj, gdje se obično i takvi sastanci i održavaju, što sam ja jednom prilikom rekao. Ja nekoliko godina nisam htio da pominjem objekat koji je, međutim vidim da jedan ministar je pomenuo da u Botiću se održavali, pa kad već pominje on, zašto da ne pomenu. Znači, Bedžet Pacoli je bio na sastanku. To što je on u javnosti predočavao da je on Slobodanu Miloševiću na sastanku rekao
da mu dozvoli da on kupi Kosovo, da on vlada i da će on to sve, to apsolutno nema veze sa istinom. Predsjednik Milošević od njega tražio i zamolio ga da ode dole i da sa uglednim Albancima pokuša da nađe zajednički jezik, da se smiri situacije i da Srbi i Albanci nastave da žive u zajedničkom državi i da žive zajednički život. Beđat Pacoli je otišao, služba ga je ponovo vratila na poziciju gdje je bio. Beđat Pacoli je otišao i posle nekoliko nedelja stiže poruka da predsjednik Milošević bio u krugu rezidencije, kako sam, što kaže, došao do tog podatka. Predsjednik Milošević bio u krugu sa jednim funkcionerom i pričali su da je predsjednik Milošević, bio sam na 10 koraka, pošto moramo uvijek da budemo u blizini, znači ispred rezidencije. Bili smo ja i još jedan kolega i on je rekao, sjećaš se gosta koji nam je bio pre nekoliko nedelja, poslao je poruku da ne može ništa da uradi, da su Tačija i Haradinaja i te vođe tih teroristički bandi stavili pod kontrolu sve zapadne službe, Amerika, Engleska, Nemačka, i da on nije mogućnosti bilo šta drugo da uradi. I tako je to propalo u tom trenutku. Vidite posle šta se sve dešavalo. Sve se to diglo na mnogo više nivo, što kaže, sukoba, svega dole, koji su inicirali normalno zapadne službe. Došlo je do bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije i vidite gdje smo sad u ovom trenutku. Što se slučilo pred bombardiranjem to? Christopher Hill je ambasador na Соединените американски држави во Скопје, во Република Македонија. Да. И има чести средби со Слободан Милошевиќ. Преку Скопје, ева најголем дел се праќање информациите, тој е дел на екипата на Ричард Холбрук, значи Christopher Hill е дел на таа екипа на Ричард Холбрук. Се говори за две средби на Ричард Холбрук со Слободан Милошевиќ, кои се пред бомбардирањето. Јесте дел на обезбедувањето на Милошевиќ. Има средби Холбрук Милошевиќ на кои е разговарано са прањање одредени пазари. И што де факто се случува на тие средби? Pa bilo je više sastanaka gospodina Holbruka i predsjednika Miloševića. Na jednom od tih radnih ručkova gospodinu Holbruku je, kada se nagnuo na sto, upala kravata pa su se svi smejali u supu, čorbu. Ali ima dva bitne stvari koje su se dešavale prilikom dolaska gospodina Holbruka. Amerika je sve vreme pokušavala od 90. 89. Slobodana Miloševića da privoli da radi, da bude saradnik američkih službi i američke države. Predsjednik Milošević je težio da bude samostalan, što kaže, i on je uvijek to govorio, da želi da vodi državu, da bude nezavisna i slobodna. Na prvom sastanku 95. 6. predsjedništvo, na jednom od tih sastanaka, bilo ih i više, ja sam to 2019. kad sam izdao knjigu par navrata pominjao, kada sam gostovao i kod gospodina Marića, na jednom sastanku, sećam se, po završetku, bilo je više tu prisutnih lica, Holbruk je tražio i zamolio predsjednika da nas samo par minuta razgovaraju. U tom slučaju predsjednik uvijek traži da vrata budu vaškrinuta i da uvijek neko bude ispred vrata. Znači, gospodin Holbruk je tada od predsjednika Miloševića tražio, pitao ga da sarađuju, da bude na konekciji s Amerikancima i sve to, a predsjednik Milošević je rekao da je on više za samostalnost i za nezavisnost, a nego da bude. I tu je Holbruk se malo iznervirao u jednom trenutku, posle 2-3 minute je rekao, gospodine Milošević, kaže, mi ćemo sve vaše račune u svetu gdje imate da blokiramo. I predsjednik Milošević se nasmeje i kaže, gospodine Holbruk, nema potrebe to da radite. Kaže, šta god nađete od bilo kom računu, vi to slobodno uzmite. I tu se Holbruk kiselo nasmeje, još jedno 10, 15, 20 sekundi su nešto kratko, dve rečenice i izašli su na vrata. To je taj prvi susret, taj prvi pokušaj, što kaže, gdje smo imali mi prilike da čujemo, što kažemo, koji smo bili ispred vrata, jer to je 5-6 metara od vrata u kancelariju. Sljedeći je bio već u Belom dvoru, gdje je Holbruk, to je bilo period početak 98. gdje se već u aprilu 98. znalo da se krenule pripreme za bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Znači, pazite, skoro godinu dana pred bombardovanjem već se postojali operativni podaci da će biti zemlja bombardovana. I gdje je on decidno tada pretio, tada je bila prisutna, ja sam to već jednom prilikom rekao, i sekretarica Mira Dragović. Znači, ispred ulaza, ispred vrata je bila, kada je on decidno predsjedniku Miloševiću rekao, gospodine Milošević, vi morate sve vaše uspješne firme, kompanije, da predate nama za cenu koju se dogovorimo. Drugo, da mi otvorimo baze gdje mi hoćemo, i tražio je još nekoliko uslova, da je predsjednik Milošević ga tu prekinuo i rekao, gospodine Holbruk, mi smo o ovim temama već razgovarali u nekom prethodnom periodu. Ja sam rekao moj stav. Drugo,
ja moram da raspišem referendum, da naš narod, naši građani kažu šta misle o svemu tome, a dok sam ja predsjednik Republike Srbije i predsjednik ove zemlje, neću dozvoliti da moja zemlja bude kolonija. I tu Holbrooke skače i kaže, ako ne budete to ispunili što sam vam tražio, mi ćemo vas uništiti. Koliko vreme pred bombardiranje to? Pazite, to je znači u aprilu se već znalo operativno da će, znači pre toga, nekoliko mjeseci pre toga. I sad pazite, sekretarica mira, pošto se čuje, jer malo glasnije su oba dvojica pričali, žena se vata za glavu. Jer ne može da veruje šta čovjek traži. U tom trenutku predsjednik Milošević prvi izlazi, dok je predsjednik Milošević, znači mi srčavamo da se spremimo, predsjednik Milošević uzima kaput, dok je uzimo kaput, Holbrooke izlazi na vrata, sve do auto odlazi i mi izlazimo i krećemo. Znači, pazite, od aprila se već 98. a to je bilo nekoliko mjeseci pre toga. Znači, oni su već uveliko vršili stravičan pritisak. Вие знаете дека ќе има бомбардирање тогаш на Косово? Како дел на кабинет на Милошевиć, значи се знае дека ќе има бомбардирање на Косово. Da će biti bombardovanje. Pa vidite, mi smo od aprila imali, što je i onaj general koji je bio naš u NATO sam pričao da se već operativni podaci znali, a da je on, da li beše tokom jula i avgusta već imao dokumenta, ali tako, sa jednim obavještajcem iz Francuzem, prema tome jasno je bilo da se sprema, što kaže sve, znači mi smo bili već upoznati. Međutim, to je bio jedan problem 98. godine i tu je predsjednik Milošević morao da preseče. Trenutka kad se saznalo da je gospodin Perišić sarađuje s Amerikancima, da gospodin Jovica Stanojević sarađuje s Amerikancima i on je tu morao da preseče i da ih smeni. Jer smo bili, znači, u velikom problemu. Znači, da se odlivale informacije bitne od nas prema našim neprijateljima, znači, vrlo, vrlo teška situacija. Ja sam lično bio prisutan, što možete u knjizi da vidite, ja sam to govorio, kada je general Veličković došao krajem 98. godine da preda predsjedniku Miloševiću dokaze i dokumenta o generalu Perišiću. Znači, ja sam bio u rezidenciji, sačekao sam generala Veličkovića koji je ušao sav usplahiran, nosio je ovako podebli fasciklo. I ušao je kod predsjednika Miloševića u kabinet i pričali su malo glasnije. Znači, ljudi, ne mogu da shvatim ljude, znači, kad vi nalazite se s druge strane vrata na 2-3 koraka, pa unutra ljudi pričaju, to se već čuje, znači, nije to blindirana prostorija, pa da ne možeš da čuješ kad neko priča malo glasnije, što kaže, pa evo sad ovo što mi pričamo, čuje se sa druge strane prostorije, ali tako? Znači, vi imate šef na vojno razunavanje, šef na civilno razunavanje i načelnik na generalštab. Već su u funkciji stranog faktora. Strašno. Dobro, kako ova struktura, a to se Vučić i Dačić, Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, единствени преживуваат од периодот на Слободан Милошевиć. Например, Александар Вучич бил министар за информации во владата на Србија, а Ивица Дачич беше портпарол на партијата на Слободан Милошевиć. Да. Како успеваат да преживеат? Како успеваат да преживеат? Да. Па то морате питати njih dvojica. Па добро, вие сигурно знаете. Има едно интервју кај што вие велите дека Ивица Дачич бил на линија на британската служба. Иако ние во Република Македонија го доживуваме Ивица Дачич дека е руски човек. Да. Дека има поддршката на Лавров и дека поради тоа останал да биде во владината коалиција. Не е министар за надворешни работи, тука е шеф на собранието. Вие во едно ваше интервју, ако јас се сеќавам, вие рекете дека Ивица Дачич бил на линија на британските служби. А да, тоа е било година и по 2 dana после одласка преdsjednika Miloševića u Hag. Mislim, posle kidnapovanja i odvođenja predsjednika Slobodana Miloševića u Hag. Pošto pitate, vidim, insistirate, evo reći ću vam, znači, konekciju sa britanskim obavještajcima Ivici Dačiću je napravio Zoran Čičak, tada rezident britanske obavještajne službe. Sastanak je bio u privatnoj firmi Zorana Čička na Novom Beogradu, gde britanski agent kaže gospodinu Dačiću, gospodine Dačiću, nama nije u interesu da ugasimo SPS, nama je u interesu da SPS opstane, ali da vi preuzmete SPS. I tu se Ivica Dačić krene da snebiva i u jednom trenutku pusti suzu i kaže, znate kako, kaže, Slobodan Milošević je i dalje živ, a drugo, kaže, imam velike problema sa ovim njegovima u stranci. Gde mu britanski agent kaže, nemojte vi za to da brinete, to ćemo mi sve da rešimo. Vaše je samo da preuzmete SPS. I tu kreće uspon Ivice Dačića u SPS. Imate još jednu bitnu stavku. 2008. godine, vi se sećate da
predsjednik sadašnje države kaže, stalno ponavlja da Ivici Dačiću ne može da oprosti što nije tada postao gradonačelnik, što su se naprasno okrenuli i sa DS-om napravili vladu, ako se sjećate. Govorite za Aleksandra Vučića. Da, sadašnji vlad. Znate da je uvijek bio... To mu se jedinstveni izgubljeni izbori. Je gubio Đilas, ako ne se lažem. To se izborite 2008. godine. 2008. godine. Znači, ja ću vam reći o čemu se to tačno radi. Maja mjeseca 22. na 29. znači krajem maja, šef kabineta Ivice Dačića, Premović, dobija u ranim popodnevnim satima telefonski poziv iz američke ambasade. Gde mu predstavnik američke ambasade kaže, molim vas obavestite Ivicu Dačića da u kasnim popodnevnim satima dođe kod američkog ambasadora, čeka ga u rezidenciji. Služba naše bezbednosti to prati, da znate samo. Prati sve, su to ljudi koji su bili u određenim funkcijama. I to je svuda u svetu normalno da kontraobavještajna, evo sad nastavit ću pa da objasnim ljudima kako to, znači svuda u svetu kontraobavještajna služba radi svoj posao. To je da zaštiti institucije i da zaštiti lica koje rade u tim institucijama. I onda je normalno da su ti ljudi na merama, što kaže 24 sata. Te priče kako znaju ovo, kako znaju, pa normalno da znaju kad si ti javna ličnost, hvala Bogu. Znači, gde on izlazi i zove gospodina Antića, koji je bio to predsjednik beogradskih tih socijaliste, i traži njega da raskine sporazum sa Srpskom radikalnom strankom i sa Aleksandrom Vučićem. I on je tada ulazio u koaliciju sa Demokratskom strankom, što svi znamo i svi sećamo. Sve ovo što sam ja tada, pre godinu dana iznio i sad vama što pričam, to će biti predočeno u moje memoare. A po mojim sadašnjim informacijama, to se trenutno nalazi u fazi rukopisa. Prema tome, tu će biti predočena još jedna stavka bitna, ko je napravio tu konekciju sa američkim ambasadorom u tim memoarima kad budu izašli i kada je gospodin Dačić odlazio na sastanak kod američkog ambasadora. Znači, mislite da Vučić nikoš ne može da mu prosti na Dačić, deka ne stane gradonačelnik na Belgrad 2008. godina? Pa, gospodine Vaskov, vi se setite od 2009. 10. 12. 15. da je gospodin Aleksandar Vučić više puta rekao da to nikad nije oprostio gospodinu Dačiću što je to uradio tada. Kako Vučić preživuva? Gledajte, Vučić bil del na vlastite na Milošević. Niko ne uspeva da prežive. Aleksandar Vučić ima karijera 30 godine. Bil ministar za informacije vo vreme na Slobodan Milošević. I сега je председател država. Pa rekao sam malo pre, pa morate njih da pitate kako su preživjeli. Dobro, ve za Dačić kažete za Vučić. Pa ne, ja sad ovo što kaže ona, ali gledajte ovako. Sve zemlje na Balkanu u ovom trenutku su kvisliške vlade imaju. Sve zemlje na Balkanu. Prema tome, da biste došli u poziciju da nešto radite u nekoj državnoj instituciji, da vodite neku državnu instituciju u ovom trenutku, vi morate, nažalost, da sarađujete sa zapadnim zemljama. Prema tome, ne samo mi, ja kažem, sve zemlje na Balkanu su u vrlo teškoj situaciji. Svi narodi na Balkanu, znači iz bivše SFRJ, da vam pominjem iz druge zemlje koje nisu bile članice SFRJ, znači svi su u teškom situaciji, svi su u teškim uslovima, zato što jednostavno sve te zemlje su okupirane. Pa pogledajte samo šta se dešava, evo ja ću vam reći da bi naši građani ovdje u Srbiji, a i vaši sugrađani koji će gledati intervju razumeli. Kada nekog okupirate, vi težite da njegovu ekonomiju uništite. I to se apsolutno radi. Znači, vrši se deindustrializacija zemlje. Ja pričam sad za moju zemlju, a to je i za sve ostale zemlje. I za Makedoniju, i Hrvatsku, Bosnu, Bugarsku i za sve zemlje. Vidite u kakvoj su situaciji svi oni žive. Grčka prezadužena, vidite, preko 350 milijardi. Znači, šta je suština? Znači, vrši se deindustrializacija. Sve što je vredno, ono što su od Slobodana Miloševića tražili da proda, nije. Od 2000. godine, posle 5. oktobra 2000. budem precizni, to je rasprodato. U Srbiji ste imali 250 firmi i kompanije koji su bili motor razvoja, koji su zapošljavali od 80.000 do 20.000 ljudi. Na te firme su se naslanjale mala i srednja preduzeća. Mi to nemamo sada jer se to sve prodalo ili je ugašeno. I te pozicije sada drže sve zapadne kompanije ili neke sa istoka, nebitno je sad. I šta se radi? Sav novac, svu dobit koja je nekada odlazila u državu, u budžet, pa smo mi zato nekada kad smo bili mlađi imali besplatno školovanje, besplatno zdravstvo, je li tako bilo? Znači imali smo neki sistem koji je funkcionisao, kakav je takav, ali funkcionisao, sada nema. Sada ne postoji sistem nijedne države, sada je sistem onaj izdajničko-koruptivno-kriminalni, takav je uspostavljen u svim republikama bivše SFRJ i tako i kod nas ovdje. Prema tome, znači vrši se deindustrializacija da biste vi kao zemlja bili zavisni od ekonomije tog zapada.
I svu dobit tih firmi sad koje sad pominjem, znači pričam ti 250, izlaze iz zemlje, svake godine iznose, jer naša Narodna banka je protočni bojler za njih, bukvalno, znači ne radi svoj posao koji bi trebalo. Što znači, ne razvija se naša ekonomija, ni vaša, ni bilo koja, ne razvijaju se, nego se razvijaju ekonomije tih zemalja u koje se iznosi taj novac. Prema tome, da biste došli na neku poziciju, pošto smo mi okupirani već 20 godina od početka DOS-a, posle 5. oktobra, sve vlade, kako je koja dolazila, sve više i više rade i sarađuju sa tim zemljama. Ja sam vam sad ukratko rekao, da biste ušli u tu priču, vi morate da prihvatite njihove uslove, da biste mogli da vas postave, da budete ministar, državni sekretar, predsjednik, premijer ili nebitno. Evo, ja sam vam sad ukratko rekao, znači morate da prihvatite njihove uslove. A oni, kako sami kažu i Britanci, Amerikanci, rade samo sa ucenjenim ljudima. Što znači da ti ljudi morali pre toga biti, da su izvršili već nešto teška krivična djela ili nije bitno šta, prevaru ili u ekonomiji ili bilo čemu, gdje su oni to zabeležili i sad ih oni ucenjuju. Znači oni sami priznaju da oni samo rade sa ucenjenim ljudima. I kad se radi sa ucenjenim ljudima, onda je lako manipulisati i dejstvovati u određenim regionima, zemljama ili nebitno gdje. Posebno Британците. To je strategija na Британците. Da. Da работат со уценети луѓе. Da. Ова е книгата ваша, нека друга прича или некоја друга приказна, која е посветена на Слободан Милошевиќ. Dobro. Знаеше ли Милошевиќ дека така трагично ќе заврши својот живот? Дали предпоставуваше дека така трагично ќе заврши својот живот? Ne znam da li je pretpostavio ili nije, ali njegov cilj je bio, i od kada je krenulo sve to, 87. čuvena sednica 8. 89. kada je postao predsjednik, promjena amandmana, promjena Ustava 90. Dejtonski sporazum, znači rezolucija 1244, to su tekovine Slobodana Miloševića. I to njemu Zapad ne može nikako da oprosti, samo da znate. Znači, šta je suština? Zapad smatra da nije posao razbijanja, dovršit ću vezano na Slobodana Miloševića, ali reći vam šta je tu pozadina. Zapad smatra da razbijanje Socijalističke federativne Republike Jugoslavije nije završeno onako kako su smatrali. Šta to znači? Zato što imate CIA dokument iz 1947. godine koji kaže da će, kad krene razbijanje SFRJ, krenuti od Srbije, od Kosova. A oni to nisu uspjeli. A zašto? Zato što je Slobodan Milošević 89. godine promenio amandmane, a na te amandmane kada je promenili su 90. godine i Ustav. Znači, on je vratio 89. godine amandmanima, vratio je Kosovo i Metohiju i Vojvodinu ponovo u sastav Srbije, onako kako bi trebalo da bude prirodno, što kaže. Sad je tu nastao problem. Znači, Ustavom iz 74. godine Kosovo i Metohije i autonomna pokrajina Vojvodina imali su prerogative državnosti. I zato je trebalo raspad da krene od Kosova, kada krene raspad SFRJ. Pošto nije krenulo, jer je on uspeo da to promeni pre nego što je krenulo razbijanje SFRJ, onda su oni ušli u problem, onda je krenuli su od Slovenije, vidjeli ste, ali vidite da sve vreme u Srbiji nije bilo nikakvih sukoba, nije bilo sukoba samih građana u Srbiji, znači sve se odvijelo od strane, od dela gdje je Hrvatska i Bosna. Sada, još jedna bitna stvar koju moram da napomenem. Zahvaljujući Slobodanu Miloševiću, u 20. veku nije se desio treći genocid nad Srbima. Prvi je bio 14. drugi 41. godine. Zato što po ovome što vam sad ja upravo pričam, planovi kako su se odvijali, kako se, što kaže i naše službe znali, i Slobodan Milošević, eto znajući dešavanja sve kako se to odvijalo, znači on je pomogao Srbe preko Drine i time sprečio da dođe do trećeg genocida u 20. veku i sprečio da dođe do ubistva 2 do 2,5 miliona Srba kako je predviđeno građanskim ratom ili sukobima koji će nastati razbijanjem Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Ja ću sada samo, gdje sam 2 puta već ponovio, da bi zbog vaših gledalaca u Makedoniji rekao nešto vrlo bitno, a to je profesorka Smilja Avramov. Da potvrđuje ovo što ja upravo govorim, je 2014. 15. godine na jednom skupu rekla da su SAD, Vatikan i Nemačka sklopile tajni sporazum za uništenje pravoslavlja. Pa ona kaže, između SAD, Vatikana i Nemačke sklopljen je 76. godine tajni sporazum u 11 tačaka. Jedna od centralnih teza ovog sporazuma bila je ideja o federalizaciji sveta, što vidimo da se to čini. Jedna od tačaka koja je meni posebno pogodila kad sam čitala taj sporazum bilo je totalno uništenje pravoslavlja. Učesnici tajnog sporazuma su bili kristalno jasni. Pravoslavlje mora biti izbačeno iz svjetskih komunikacija kao religija, jer je to jedini homogenizirajući moment pravoslavnih zemalja koji ima političke dimenzije i globalizacija uz pravoslavlje teško da će uspjeti.
Otuda uništenje pravoslavlja, ali i prodor pravoslavne crkve i bacanje teških para da bi se pridobili pojedini rukovodioci pravoslavlja i da bi se na taj način uništila srž teologije pravoslavne. Jasno vam je da je sve to decenijima napred planirano i spremano. I da vidite problem ima i s pravoslavljima, jer vidite globalizacija neće uspjeti. Znači to je 76. dokument. Prema tome, znači Slobodan Milošević, još jednom ponavljam, je sprečio da dođe do trećeg genocida u 20. veku na Srbima. Sad, pošto zapadne sile smatraju da SFRJ nije totalno još uništeno onako kako su očekivali, jer vidite u sastavu Srbije i dalje Kosovo, Metohija i Vojvodina. Zato se sada ide na promjenu Ustava, što je insistirao gospodin Lajčak, koji je bio 2020. prošle godine 15. oktobra u Srbiji, gdje je otvoreno rekao da je bilo razgovori oko Kosova, da je rekao pa da Ustav mora da se menja. Sad parafraziram, ali mogu da vam pročitam tačnu rečenicu koju je rekao. Prema tome, zato se ide sad na promjenu Ustava, jer oni smatraju da nije završeno, jer oni smatraju da će problem SFRJ, tog razbijanja, biti gotov kada Kosovo bude nezavisno i Srbija ga prizna, kada Vojvodina dobije autonomiju koju je imala iz Ustava 74. i kada Raška dobije neki oblik autonomije, a da onaj ostatak Srbije, koji se uvijek naziva Beogradskim pašalukom, bude faktor koji neće moći da utiče na bilo kakve ni ekonomske ni političke zbivanja u ovom delu prostora. I to je suština zašto je njima Slobodan Milošević smetao sve te godine ili nešto više od jednu deceniju. Počnахме со атентатот на Кирил Глигоров, ајде да заврши емисијата. Кирил Глигоров еден ден пред атентатот доаѓа во Белград, доаѓа во тајна посета, претходно добива разузнавачки информации, доаѓа на аеродромот во Скопје и го менува планот на летање. Доаѓа во Белград. Вие очекувате тука, има средба 2,5 сати со Слободан Милошевиќ во 4 очи, за затворени врати, подоснима и свечен ручек, наредниот ден има атентат врз Кирил Глигоров. Тоа се факти. Како човек кој бил повеќе од 10 години во обезбедување на Слободан Милошевиќ, можеме ли на крај да заклучиме дека таа средба сушност била причината за атентатот врз Кирил Глигоров? Pa malo pre smo pomenuli, da, jer je sam Kiro Gligorov to rekao predsjedniku Miloševiću da smatra da je zbog toga i predsjednik Milošević, koji, pošto je bio čovjek inteligentan, shvatio i zato kasnijih godina nije ni previše vršio pritisak na Kiru jer splašio se da ga na kraju, do kraja i ne ubiju, što kažemo definitivno. Ali šta je suština? Po onome što posle toliko godina, eto, možemo da neke stvari da razaznamo, znači, pošto je već Kiro Gligorov pre toga imao informaciju, očigledno je neki krug ljudi već znao o čemu se najavljuje priča, da je Slobodan Milošević njemu predočio ono što smo pričali, šta očekuje Makedoniju u nekom narednom periodu, vidimo sad kako je sve to završeno. Znači da je već nekom tom periodu i mjesecima pre tog dešavanja znalo se da očigledno da je već neko pripremao, tako je, znači, i da je ovo bio ključni moment gdje su morali da preseku jer su se uplašili da Kiro Gligorov ne izađe javno i da kaže da će ipak ući, onda bi bio već problem, onda bi javno znala da je to definitivno. Ovako su pokušali pre toga nego što Kiro Gligorov, logički razmišljajući, da urade, da spreče tako nešto izlazak javno Kiro Gligorova, jer kad neko izađe javno već nešto da kaže, ako se desi posle toga neki incident, onda nemaš opravdanja da nije zbog toga. Razumete? Pa vidite, вие во едно од интервјуто велите дека во тие 24 часа Да. било алармирано во Скопје, што може да е разговарано, и дека тие 24 часа се направени последните подготовки да се случи тој атентат. Тоа мислам дека пред една недела го имате кажано во една телевизиска емисија, при вашето гостување во таа телевизиска емисија тука во Република Србија во Белград. Дека тие се изненадени, Киро Глигоров ја менува маршрутата, место во Охрид завршува во Белград. Јавено е во Скопје дека разговара со Слободан Милошеvić, јавено во Скопје дека разговара 2,5 сати. Ако вие разговарате 2,5 сати, тоа не е куртуазна средба, туку тоа е суштинска средба. A niste otišli u zvaničnu posjetu da je najavljeno u medijima? Ве носат во Добановци, значи не ве носат Караđorđevo, не ве носат Белиот двор и така натаму и така натаму. Не ве носат Predsjedništvo Srbije. Obično se tu obavljaju sastanci koji su zvanični. Да. Туку во Добановци слетувате на војниот аеродром во Батајница, војската на СР Југославија ја презема контролата, што значи дека секој кој нормално размислува знае дека на таа средба нешто е суштински договарано. И од тие 24 часа се прави подготовката и атентатот врз Кирил Глигоров. Pa pretpostavljam da je već bilo i ranije pripremano da se samo čekalo neki trenutak, a u stvari vidite... To je kapisla, da. Tako je, inicijalna bila kapisla. Upravo sam rekao jednu stvar, svako ko logično razmišlja, znači zna, pogotovo mi ljudi koji bavimo se ovim poslom, da je Kiro Gligorov izašao javno rekao da se radi na tome da uđu u neki savez sa Saveznom Republikom Jugoslavijom,
A da se kasnije obavi atentat, jasno bi bilo celom svetu, a ne samo ljudima u Makedoniji, ko stoji iza cele te priče, znači struje koji ne žele tako nešto, ali tako. Ovako su požurili pre nego što Kiro Gligorov tako nešto uradi. Da bi ostala sumnja, onda da neko sumnja. Подоцна во Скопје во Македонија се продаваше приказната или се пласираше приказната дека Милошевиќ вршел притисок врз Глигоров, дека Глигоров не сакал, дека Глигоров се спротивставал на таа Балканска царинска, односно на таа царинска унија помеѓу Македонија и помеѓу СР Југославија, и дека Милошевиќ подоцна со структурите под контрола на Милошевиќ, структурите на КОС го извршил атентатот врз Киро Глигоров. Ово што вие кажувате фрле на сосема друга светлина, дека Киро Глигоров бара средба со Слободан Милошевиќ, дека ја добива таа средба, ја добива врз база на презентирани разузнавачки информации кои тука од Белград му били испратени на Киро Глигоров. Значи луѓето кои можеби учествувале во подготовка на атентатот на Киро Глигоров, дали политичко налог и одлука да се направи тој атентат, не негира дека постои средба, не негира дека на таа средба е разговарано, туку сака да ја свртат приказната, дека Милошевиќ вршел притисок, а не дека Киро Глигоров сакал. Па добро, медии се чудо. Не со медии. Само се сериозни политички. Kroz medije se može svašta da provuče. Da. Vi znate dobro, gospodine, vi ste iskusan čovjek, radili ste u mnogim medijima i znate kad neke strukture, pa evo vam primjer Amerika. Da li vi stvarno mislite da CNN, NBC ili te vrhunske televizije samostalno objavljuju neke podatke koji su bitni za politiku, za ekonomiju, za vojsku, za nešto? Da li vi znate da u njihovim tim televizijama sede ljudi iz vojske, iz CIA, iz FBI-a i da oni diktiraju kad treba neke stvari? Prema tome, jasno vam je suština, kad malo pre pomenuste da je Slobodan Milošević, da se objavljila da je vršio pritisak. Slobodan Milošević je samo Kiri Gligorov predočio šta očekuje Makedoniju. Oni su imali stravično dobre kontakte i odnose. Pogledajte da Slobodan Milošević prvi reagovao dan posle toga i poslao ekipu da spasu život Kiri Gligorovu. Znači Може ли да се каже дека Милошевиќ и Глигоров беа пријатели и дека има пријателски односи? Pa tako, kad ti pogledam, da, pa zašto da ne? Mislim, Kiro Gligorov i predsjednik Milošević kad go se sastali, to je bio srdačan razgovor. To nije bilo ono da dođe Kiro Gligorov i da razmišlja. Дури дел на старите македонски разузнавачи во некои интервјуа, па дури во некој интервју во моја емисија вела дека Киро Глигоров е дојден во Македонија, е вратен во Македонија со претходно добиена согласност на Белград и тогашните југословенски служби во Белград. Дека значи не велам ја, не ве прашувам, него само констатирам дека Белград немал ништо против враќањето на Киро Глигоров на чело на Македонија. Дури JNA од Македонија се повлекува на најмиролюбив начин во споредба со Босна, со Хрватска, со Словенија, со еден договор Глигоров. Аџич je napravljen, Blagoje Ađić. Jeste, ali gledajte ovako, da, napravio je dogovor, tako je. Gledajte ovako, gospodine Vasko, znači, vraćanje Makedonije u taj neki Saveznu Republiku Jugoslaviju, to bi bila jedna država vrlo respektabilna. Ne kao nekadašnja SFRJ, jel tako? Ali što više stanovništva, što više ekonomije jake koje, znači, to već je respektabilno. I to normalno, pa zato je rasturana Socijalistička federativna Republika Jugoslavija. Učestvувате на Европско првенство у фудбал, ако бев ту иста држава со нас вака сега, ќе мора да гледате на телевизија. Значи, тој е суштината за крај, бидејќи сте били обезбедување на Милошевиć. Имало ли обиди за атентат врз Милошевиć? Pa ja sam pomenuo, bile su dve najave za navodni atentat. Znači, to su nam službe, evo ovako. Znači, ja sam već pominjao pre 2 godine i sad ću pomenuti za ono što znam, što su najave od obaveštene službe bile. Jedan je bio ulaz ljudi sa severa, jedan je bio sa juga ulaz. Ljudi koji su navodno spremali atentat. Gledajte ovako, šta je suština? Prvi prsten, to su obično ljudi koji se vidimo, kao što smo, što kaže, mi taj posao radili i vas svi vidite u blizini predsjednika Miloševića. Pričamo za predsjednika, a možda pričamo za bilo kog predsjednika. Drugi i treći prsten su vrlo, vrlo bitni, čak još bitniji. A kako? Znači, tu je obaveštena služba. Tu su one službe koje moraju da imaju informacije i podatke. Taj drugi prsten je od nas narednih 500 metara, zavisnosti od konfiguracije koja se nalazi oko vas, da li je brisan prostor, da li su zgrade na bliže od 200 metara, onda taj prsten se sužava. Znači, taj drugi, treći prsten mora da imate dobre i jake obaveštene informacije. Vidite, mi smo tada imali, naše službe, znači obaveštene u to vreme imala, i oni su ta lica po ulasku u zemlju odmah hapsili. I tu se zaustavlja. Mi smo u tom trenutku pojačavali, menjali trase, rute tih dana, dok obaveštena služba sa našim drugim institucijama ne reši taj problem.
To je poenta cijela priča. Kada se probije taj drugi, treći prsten, pa tu spasa nema, tu ne može niko da pomogne. To je najbitnije, ključno, drugi i treći prsten. To su ta dva prstena koji bukvalno rješavaju sve. Znači, Kiril Grigorov zataje вториот и третиот прстен. Tako je. Znači, nije mu dali informacije. Nisu mu dali informacije. Kao što predsjednik Milošević u jednom periodu, vidite, dok su dva ključna čovjeka obavještajnih službi bili u funkciji Amerike, zapadnih obavještajnih službi, nije imao očigledno neke prave informacije u datom trenutku. Što je se slučilo, da. Što je tako je, znači to je vrlo, vrlo opasno bilo i što kaže jedan moj prijatelj, pa kaže svaka čast koliko je on izdržao tih 10 godina, kaže kad je, eto vidite, dva ključna čovjeka su godinama radili za zapadnu obavještajnu službu. Očigledno da gospodin Kiril Grigorov nije imao informacije u pravom datom trenutku ili su i ti elementi učestvovali, sarađivali sa nekim, tako je. Бидејќи не може толку кратко да се направи атентат. Tako. Ако луѓе од најблиското окружување на Милошевиќ. Апсолутно, да. Дури имаше книга објавена во Македонија, па беше забранета таа книга, кај што се обвинуваше еден од поранешните министри во владата на Бранко Црвенковски, близок политички соработник со Кирил Григоров, дека учествувал во атентатот на Кирил Григоров. Судот ја забрани таа книга, нели да не спомнувам име. Меѓутоа откривте многу работи, кажавте работи кои прв пат ќе слушне македонската јавност, посебно околу атентатот на Кирил Григоров и што претходеше на атентатот на Кирил Григоров. Мене ми е многу веродостојна таа теза дека токму разговорот на Кирил Григоров и Слободан Милошевиќ беше иницијалната каписла, дека и претходно се размислувало, меѓутоа иницијалната каписла за атентатот на Кирил Григоров беше таа средба во Добановце, таа тајна средба во трајање од 2,5 сати. Тако е, нажалост. Тако се на крају показало. Дури како велат дел од македонските функционери, тие преку медиумите во Македонија разбрале дека тој ден Кирил Григоров ќе има средба со Слободан Милошевиќ, значи не биле информирани. Кирил Григоров во интервјуата вели дека ги информирал по враќањето од Белград, но не и пред одењето во Белград. Значи дека Кирил Григоров немал доверба во таа структура околу него, говорам за премиер, председател на собрание, министар за внатрешни работи, значи дека во најголема тајност е направена таа средба тука во Добановце. Nažalost, vidite kako se sve završilo tada, a vidimo kako je završilo u Makedoniji. Sad imate Severna Makedonija naziv, ušli ste u NATO pakt, onda vam je jasno koje su strukture tu insistirale kako i u kom pravcu Makedonija da ide. Hvala. Hvala vama. Više zadovoljstvo. Hvala vama još jednom.